Ihlalisene naye ithuba elide, ndiyithande, ndisindiswe. Then ndinyuke negalo nale nkosi. Ndingehluka, funeka ndehlukane. Ihlalisene naye. Ndehlukane. Hayi man. Ndehlukane. Ndingathathiswa inkonzo. Kuba inkonzo ifuna kube kuhle inkonzo. Uyambulala umuntu omnyanzele emthathweni ehlalisene. Idivorce zivela apha idivorce. Akadivorce umuntu osindisiweyo. Kudivorsa umuntu owangena ngendlela ethile. Akudivorce wamba noThixo. Ngeke uright noThixo. Ngeke divorce. Umuntu onoThixo unobuthixo. Umuntu onoThixo unobuthixo. God is love. Where there is God, there is love. So zen abane nalo mfazi ndifana noThixo. So zen lahle lo mfazi ndifana noThixo. Futhi kwa indoda elahle umfazi iphinde ipathi bandla yanikade. So zen ndimthembe umuntu olahle obekade mthanda. Nkosi. Umuntu olahle usapho lwakhe angakwenzani wena? Olahle usapho lwakhe. Yashumayela mfundisi. I-foundation. Yintoni? Sisiseko esi sokukholwa kwakho. Siseko, uba unaseko, indlu xa isakhiwa, funeka uqhathelwe i-foundation. Noma lingaluhlu udonga. Kodwa i-foundation ayirongo. Uthozo ibethelela semgidi udonga. No. Babona bakhe besitha ndiyaxolisa ngeke ndikwazi uyenza. Ngeke ndikwazi uyenza. Uthetha ijongo umakho okwazi ukwakha. Wabona umonakalo akekho apha. Umonakalo kwisitena sesibini kwi-foundation. Kufuneka kuchithwa le ndlu from the foundation. Bonke abakha indlu mesilanda abakwazi ukuyibethelela indlu erojoke kwi-foundation. Izawumosha umsebenzi wezandla zabo. So i-gospel ifike njani kuwe? Uzawuthandeka songumfundisi. Ayakazazi ntosi. Ufika nobedwa kuba akazazi ubomi akahlangani nobomi. Akahlangani nobomi. Akahlangani nobomi. uKristu xa ifikile uKristu uyazi uKristu yi-one. God is love. Yakuxabane ndilahle umkhambe ndikade nentombi apha ndathi ndibona umfazi apha ndimthathe ndiphinde ndimlahle ndiphinde ndibone omnye umntu kwalapha futhi ndilahle abantwana bam ndithathe umfazi ndiphinde ndithi ndinevangeli ivangeli alinjalo. Hamba nkosikazi ndifuna uqhubeke nezinto okhohlakeleyo. So inkohlakalo ayibalwa kumntu osindiswa yayikho. Hamba sithandaze ngizawufika apho ndiyakhona ndiya Holy Spirit uba ubaptizwa njani ngoba sinabantu abanomoya kodwa abangenayo lo kaThixo umoya. Banawo umoya bagijima nawo kodwa lo kaThixo bawutholanga. Unqabile dad umlojo umoya ingcwele unqabile. Funda nkosikazi le verse uyifunda khawuleza. Now sit. Musani ukulahlekiswa. Ningalahlekiswa. Abahleleki. Nabakhonza izithixo. Nabakrexezayo. Kodwa ke izithixo zoba zininzi kakhulu kule yethu salvation. Izaba kulela lapha ayinathatha umloja nomama umloja. Ngoba sisithixo ngoba Asia. So kuba ibandla libe nomuntu nomxhaka ebandleni thina siya ayikho kwisalvation into enje ifika nabo abantu baka 2016 the
thina sisenziwe thina linga-ownwa ngumuntu imali. Linga-ownwa ngumuntu. Ungathi uhamba udrive imoto yakho nje ukubuso bomuntu ukhusele le moto yakho. Le moto wehluke kanjani manje kwaba bantu abakhonza izinto bazikhonza? Asamosha ivangeli. Ivangeli bazabama ungenwa kuKristu engumoya. Asithenge nalamlungu. Ufake isithuba ngalansi. Elegiswe umnqamlezo. Akana foto uthi. Isizathu soba sicontrol sibe nzima. Sithandaza nje ithemba lethu likulo. Enahlupheka nje. Enizalwa ngenxetha inkonzo seyatshintsha yaba yibusiness. Ngoba nizala ibandla lingekho. Ukwama abantu abenze ibusiness qha. Banekapa. Namamela ke siyathandaza. Nakithi bangile aba bantu abakhohlakeleyo baqhibe nkosikazi ababantu nabakhonza izithixo. Nabakaqazayo. Abantu abakexezayo. Nabafebayo. Nabantu abangakwazi ukuziphatha. Nabangamadoda alalanayo. Madoda ajolayo odwa. Nabangamasela. Masela. Nababawayo. Nabangamanxila. Nabathukayo. Nabazizikrelemnqa. Abana kubuqhamla buncane. Bakulawulwa nguThixo. Ongamenza ezi zinto ezibalwayo. Ngeke babuxhamule. Hawu Nkosi. Ukulawulwa Thixo. Ngeke uThixo abalawule abantu abanjalo. Qhubeka nkosikazi. Kanti abanye kuni babenjalo. Kuthiwa ibandla lakhe kuthiwa kanti abanye phakathi kwenu babenjeya. Kodwa Nahlanjwa. Nahlanjwa. Nenziwa ngcwele. Nabangamalungisa phambi koThixo. Natsho nabangamalungisa phambi kukaThixo. Ngenxa yegama lenkosi yethu. Engomoya kaThixo wethu. Naphinde nenziwa nangomoya. Naninjalo. Naninjalo. Aniqhubeki. Naninjalo. Nafika kule nto ninjalo. Banye awuqhubeki hlangene noJesu impilo yakho ifane wahlulwa sisono uThixo sengaphakathi kuwe oyiswe ikharacter yakho uThixo uthi unomoya ngcwele uprofeti uthi mina ngigcwele umoya ngcwele kodwa ulale nenkazana ulala njani noThixo nenkazana kanjani lungenapho uthando lwendoda uthando lukaThixo seligcwalise ngaphakathi waze wefisipho sikamoya oyingcwele waprofetha naye wazi ngoba isifuba wathi ugcwaliswe nguye uphinde ukwazi ukulawulwa sisono uThixo sengaphakathi. How can you Jesus? Yenzeka njani into konakala ngomuntu sele noThixo isayini yokubumoya lakekho siziyimbongo nazo abanye benu ke kuthiwa babenjani kodwa nahlanjwa. Thank you Jesus. Nahlanjwa ngegama lenkosi uYesu. Naphinde nahlanjwa nangomoya kaThixo. Uyela kule ncwadi yethu ke
yamaroma benifuna siqithe kulenda ndenze Nkosi ngibethwele kube mhlophe ndenze Nkosi yami ndenze Nkosi ngibethwele kube mhlophe nokuba mnye uyasiwa emlanjeni oguqukileyo. Eligama lithi uguquka lithi ukubuyela kuThixo, ukutshintsha kwengqondo yakho, ukutshintsha kwenhliziyo yakho, ukutshintsha kwezenzo zakho, tshintsha kwecharacter yakho. Uguquka yokubambisa sakhe ukwehlukana nezinto ezingathandwa nguThixo. Akuthi uguqukile kuba usuke wahamba icaba ukade ungayihambi. Uguquka ukutshintsha. Abantu bangazibona izinto ubukade uzizwa yizona, babone into intsha. Yona lento uPawulos athi akububane kuKristu sidalwa esitsha. Athi ke ngokubonana izinto zomuntu okuKristu zisuke zabantsha. Iproblem esehleleyo ukungafiki kuKristu. Siphelele emadodeni thina. Ngoba uSathane ufike wapromota igifts, waphakamisa i5-fold ministry yangathi yafika kuni. Wayipromota ngathi into entsha, into yezipho. Wathi makube khona abapostoli bathi babekelwa babe ngabakhethekileyo nezitulo zabazihlali kubuliswa nogcobo lwabo. This thing is coming from the devil, not from God, from the devil, to kill the church of Christ. Lathola suke ibandla kuJesu. Indoda engumpostoli nebandla layo, inabantu bayo. Nitho nibe clients zabapostoli. Nikhonza ngemali, alikhonzi ngenhliziyo. Nkosi Yesu. Nifike kwikhaza lemali. Ngende uSathane ageza ngayo. Nawukushinyana umpostoli kuthiwa izani izawuthatha ugcobo lizobeka imali. This thing aniyazi nabapostoli zange bayenze. Leswi ayikho. Into bakha uqhitha ukushinyana izwi likaThixo babeka imali bethenga ianointing. Indoda yake yenza lonto yayibone uYohane noPetros ebeka isandla abantu yakhupha imali ifuna ugcobo baba bazalwane. Ingathi lento ayiyo intsha namhlanje baqala ikubokuzuma umpostoli ushumayela lapha kuthiwa bekani imali. This thing is coming from the devil. uSathane sebenzisa abantu abafamous abadumile emhlabeni kulahla ibandla likaThixo. Ilahlwe ngabantu kakhulu. Umuntu mayifamous ethandwa lelizwe licimba uhamba noThixo ni. Nekopa izinto eziraw kwezenziwa ngabantu abawile abahlukene noNkulunkulu bathatha usidumo likaNkulunkulu bathathela kubo. Nina lilinganisa bona ni. Abantu that destroy ivangeli. Kathixo I destroy emhlabeni, I destroy South Africa. I tell you. Mhlawumbe senze into ezingabhadlanga ezingabhadlanga. Ulise ugcobo lukababa. Alukho olukapostoli. Futhi ungeke ulibone izulu ukhonza umuntu. Haleluya. Ngeke ulibone izulu ubhawa kwianointing yonke. Yakulahla lo muntu lo. Yakulahla. Asehlukaniswanga eBhayibhelini. Akekho omkhulu. Akekho eBhayibhelini othile akekho eBhayibhelini. Unina kaYohane wasondela kuJesu andiyacela makufika bukumkani nonyana bami omnye ngapho wacela wajonga uJesu ayenziwa lonto apha
ofuna uba mkhulu makabe isithatha sabantu. Now, ivangeli bazamamkani ingaphuma ngezonweni. Utshaba animtholi umoyingcwele. Umoyingcwele ohlukanisa umuntu ophendukayo nomshumayeli wakhe. Because xa uguquka ukholelwa lube kunika ivangeli. Ukuze uhlukane naye uye kuJesu udinga umoyingcwele ozokwenqutha kulo muntu akuse kuJesu. Kusuka emntwini umoyingcwele engafikanga. Kusuka emntwini umoyingcwele engafikanga. Ifike ngesikhathi esithi sabantu ababone ivangeli ukuthi imisebenzi inqabile into engabenzela imali ivangeli. Angalikhaleli iqiniso ukuthi uJesu mayifikile makakwehlukanise nesono. As long as usaphile esonweni usisisulu sokufa. Holy Spirit, Jesus. Abantu kuyabangaguqukanga bamthola umoyingcwele. Khawuleza nkosikazi. Verse number 19 ka chapter number 6. Ngenxa yokuthathaka bemvelo yenu mandingantsokoti njengoko nanizinikele ngokupheleleyo ukuba nenze ukungcola nokwaphula umthetho. Nandezinikele ngokupheleleyo kwenzela ukungcola nokwaphula umthetho. Nize nichasane nomthetho. Nichasane nomthetho. Ngokunjalo ke nangoku zinikeleni ngokupheleleyo ukuze nenze okulungileyo. Kuba ke ngokunitshintshe kwenze nongcwele. Khona ukuze nahluke. Nenze okulungileyo khona ukuze nahluke. Ingafani nabantwana bale kuJesu. Nahluke. Ukuze nahluke. Zinikeleni ngokupheleleyo ekwenzeni okulungileyo khona ukuze nahluke. Verse number 20. Kuyana nilawulwe sisono. Naningekho phansi kobulungile. Ekhaya nithi nina
Manje ke khona ukuze sehluke. Sehluke. Awubheka igospel man yehluke emntwini ongekanifumana. Yehluke. Suphatha ivangeli man kodwa ufane ube we same standard nomuntu ongenathixo yahluka. La iBhayibhile ithi ke nize nehluke zamani into ukuba nenze nizinikele ngokupheleleyo. Khawuleza nkosikazi yami nizinikele ngokupheleleyo. Verse number 20 khawuleza. Lawula sisono. Naningekho phansi kobulungisa. Olawulwa sisono akekho phansi kobulungisa. Khona enkonzweni kodwa akekho obulungiseni. Noma mina noma ungashumayela kangakanani basinda abantu kodwa wena ulolungisa ubenza ubulungisa phansi kwesono awukho obulungiseni. Isono sikwehlukanisa noThixo completely. Siyahlukanisa. You never uhambe noThixo bazama ume eqinisweni olitholile usokole ulambe. Kusathana othi tshintsha umyalezo wami nabantu. Yabona ngoba uNkulunkulu usoma nabantu. Sujonga imajority yokuthi bangapha abantu abayithandayo ipreaching yakho. Amen. When you preach the gospel, don't look abantu ukuthi bakweliphi side bathini bashayizandla bano amen kangakanani. When you are preaching the gospel just look God the angle uThixo amenga kuyo. Jesus. Ingozi yegospel. Sikunobangela wokusokola ukuthola uHoly Spirit. Abantu bethu abathola umoya. Bathola umoya wenkonzo. Moya wenkonzo. Moya wenkonzo. Usefaith mission utholwa sefaith mission. Usesimbolo utholwa sesimbula. Ungumgospel utholwa segospel. Ungum-international utholwa lenda ucawa. Ufumana ispirit salonda. Ispirit senkonzo asinayo. Spirit senkonzo asinayo hayi. Spirit senkonzo. Spirit senkonzo asinayo. Spirit senkonzo asikhusi. Sinqandi. Senzito ngaziphilela wenze yonke into othanda ukuyenza sithule xa ufike enkonzweni udibana abazalwane bakho uyangena emoyeni. Yani sikuwe awunayo iconnection kodwa namazulu. Awunayo iconnection nezulu uhlele kubili. Ungagijimeli usiprofeti ushumayele ukhale wenze yonke into othanda ukuyenza enziwa ngumzimba. Umoya wona wakho awukho kule awukhonzi umoya wakho awukhonzi umoya ukhonzi. Oh Jesus. Kingenwe emoyeni wami lili zwila koko sengilambele.
emoyeni woyiswe umoya lalinya yawuthi noma ifuna isono icinezelwe ngumoya. You never uhambe noJesu ukontrolwe inyama Diganwe uyangena ungenwa wena ngoba inyama yakho icontain ohleli kuyo. Funeka izwi lidlule econtaineni lifumane umuntu lithola umuntu. Izwi funeka lidlule kwicontainer ohleli kuyo lidlule emzimbeni lifika kwindlebe zikamoya yahlula inhliziyo kamoya. Kumadoda uyothi noma indoda yamakhazana uwalahle ukhaliwe. Yabona ukhaliweyo uthi noba indoda ebedivosile lahle umfazi abuya athi mfundisi lendihlabile. Ngiyacela mfundisi indoda yalahle umfazi ndifuna unikhaphe uyawunikhangelisa umnina wabantwana bam. Ndoda nto alikho kodwa selikungeni ulahla abantu alikho ilibhadle nina nakho banika uKristu nesisidalo esithi uThixo wagqiba into yokuba asiqolelanise nehlabathi ngoKristu. Uthi ke ngoku niliphathise umsebenzi woqolelaniso. Abakwazi abaphethe umsebenzi woqolelaniso balahla abantu. Baphethe umsebenzi woqolelaniso owenza ukolo ebantwini aphinde yona angaxoleli. Holy Spirit akehli singaphendukile ngoba nokuphenduka kushunya yena. Angithi thina sivuyiswa ukushunyelwa kweblessing. uJesu akasiyanga message enjalo. When you read the book of Luke chapter 24 verse number 47 uJesu ushiya umyalezo oma ushunyelwe ngabafundi message yasiyo. Wayesethu uJesu uthwele ubhaliwe kwathiwa umele uKristu evume unzima. Okwesibili kubhaliwe kwathiwa kumele uJesu kuvakalisa indaba zoxolelo nezono, indaba zeguquko kuqaliwe eJerusalem. Abafundi bakaYesu kakusekho umoya ingcwele the first message yabo yaba kumyalezo bawunikeziweyo guqukani ukuze niqolele izono. Ngeke sithole uHoly Spirit ngoba yonake lapha kwimessage. Awufunda iZenzo chapter 2 verse 37 itsho njanja bahlabeke enhlizweni. Intetho kaPetros emveni kweHoly Spirit ehli bathola khona iplatform yokuba behlekwa kuthiwa bedakiwe bema basithethele bathi asidakiwe. Jesu wena mbulalayo wasithembisa bathi senze njani madoda kumkani ukuze sixolele izono zethu. Nifumana amathuba okuhlaziywa kukamoya. Ithola isipho esathenjiswa kuThixo umoya wengcwele. The Holy Spirit wehlela abaphendukileyo. Awuyi uyobhaptizwa uye emanzini kodwa uziqonda izono zami zikhulu. Siyathandaza ndifundele incwadi yeSenzo chapter 15 verse number 8. Ezekiel chapter 36 verse 26. Umoya wami Nkosi
ulambele wena sengidinga wena Jesu moya wami Nkosi yami moya wami ulambele wena Nkosi ulambele wena sengidinga wena ebantwini abagugwile bashiya izenzo zabemva babe sebesithi Nkosi nansi inhliziyo yami ifuna ukwenza ukulungisa babe sebenikwa ke umoya ingcwele yini umsebenzi kamoya ingcwele umoya ingcwele uma efikile bazalwane bami uza ukusiphilisa i-character uYesu ayiphilayo. Amen. Umsebenzi kamoya ingcwele usifundisa isimilo sethu sifane nesikaYesu nje. Abantu umoya ingcwele wabela abantu izipho zokukhonza ibandla lakhe. Le ndaba epromote one man ebandleni ibulale ibandla. Ebandleni kaNkulunkulu nombosi lakamnyaka ithi iBhayibheli abanye not umbosi akekho umbosi oyedwa ebandleni. Lama bandla namadoda wodwa ekuthendle wona asazophendula lamadoda onke amadoda ekuthandazwa wona salophendula anemali anemoto anayonke into abufumene bomba la adayisile ngoba pha anayo yonke Mweni ngase ukuxelela yona athengiseke le phefumulo yawo ukuze abe yilento ayiyo namhlanje. Ngeke kawuhamba nalento uphilile ikuwe uthi ka uzoshumayela ubizwa uthi ndiya ngemali ethile. Ubonto lento uyoshumayela ube imali okushumayela. Once ube ne-problem yokudayisa nge-gospel limkile kuwe. Nkosi Yesu. The gospel is priceless. Yalithoba xa ufuna ushumayela ngemali. Futhi akekho manje noba sewushumayela abo bantu bakubizile ngoba bengazi into nabo ngoba indoda xa isithi imali ethile ifanele ukuyekwa abayibizileyo lihlala ngexesha. There is no power of God engasebenza akuthi kodwa ahambe nomthayisi. Nkosi Yesu satanazi sesi izinto ezibangela uba uHoly Spirit angabikho phakathi kwabasebenzi. Nkosi Yesu ekwazi dayisa evangeli sento idayiseki madoda ubuyithola ngathi ungayinika abantu lento xa uyitholile ukwinto kuwe ndingamenzela ntoni uThixo kuba nguwe ofuna ukubhatala wena ayiphila kuwe ingathi yamkweleta uThixo awusaphila lento isasebenza kuwe ngaphakathi ukwinto Thixo ndingakwenzela ntoni ayiphila mani. Aliphila ungalala phandle uthi as long ilele nayo
ivuke ebantwini wayenze uthixo wethu ukulithanda ihlabathi ebazalwa awujesu ephila. Thank you, Jesus. Aseliphelile. You choose imali kune gospel. Maseliphelile. So uyile. Ukhethe imali kune gospel. Nansi ke into engasenza sibe safe. Ngoba evangeli yenzo lo umoya ingcwele ngekho uzawuduka uzawulahleka awulahleka sawushumayela ulahleka sawuneminyaka umoya ingcwele ngekho uyalahlwa. Verse number 8 chapter 15. uThixo zaziyo inhliziyo zabantu. uThixo wazi inhliziyo yakho. Ayikho ke ngoku into ongamenze ba umfihlele. Wazi inhliziyo yakho. Awusiza kuThixo yisa wonke ukupheleleyo. Sukhatha abantu cibukhanda uThixo. Wazi inhliziyo yakho uThixo. Umoya ingcwele zakwehla. Ayinguye lo muntu onibeka isandla onehlisela umoya ingcwele. uJesu obhaptiza abantu ngomoya oyingcwele. Thina sibeka izandla yena anibhaptize ekhangela inhliziyo. Lento ayingobundwele kanjena ulomukeka ngene babona abantu abelomukile ayigibela isitafu umuntu phaya azingenele nje moyeni ngokwakhe. Ukubona abathetha ngelwimi ongambuza xa uhleli phansi uba ukuze uthethe ngesilwimi ndixelele i-first day yakho ngobhaptizo lukamoya ingcwele akazi. Akekho umuntu okhuluma ngelwimi ehlulwe igaza ehlulwe inkwema ethetha ngelwimi ezifumana kumoya ingcwele ehlulwe ububi. Ezisuka ezingaveli kuThixo aziyabi necharacter. Hey. Ukushumayela ongasetyenzwa nguThixo akuna character. Kanti lana namantombazane imali ishumayela andithunywanga nguThixo. Njalo. Andihambisa indaba zikaThixo. Ngawuthunywe nguThixo uyabakhusela abantu. Amen. Babam iyababona ngesiqhamo. Nothi ngezipho. Abake. uThixo wazi inhliziyo zabantu. Wazimnqinela inhlaka ngokuzinika umoya ingcwele. So umoya ingcwele ungqinela irepentance yakho, inguquko yakho. Akangqineli lokubeka isandla, ungqinela wena. Amen. So xa uziroba awurobhi mntu ngaphezu kokudeleyisa iprocess yokukhululeka kwakho wena. Niyazi bakunto exaka abantu abakuthiwe emzama mnosizwe kuthiwa funeka deliverance yona. Ayikho biblical lento deliverance womuntu osenziwe. Kodwa sawunexesha usindisiwe gqiba iveki unoYesu naphakathi. Kodwa athi sekhona ngakukhulula. Ulindele mina ndizakukhulula. Ucela uzakhululeka? Ngeke. Kaloku le nto imehlula uYesu ngubani mina?
Ukhona omkhulu kunoYesu. So if into ishulu uYesu, ulinde ukufa. Ngokuthi bakanokunika isipho, then isipho xa ikunikile ube mkhulu kuye okunike isipho. Abantu abadinga deliverance, nabantu abaphakamise izandla, abavumi ukuphuma ezintweni zono ezimbi zabo. Oh, the day uYesu efika enhlizweni yakho udeliveriswa ngelo gazi. There is no such thing yesiqalekiso zokhokho bethu, because when uKristu engena uyakunquma awehlukanise nekhesi. Ngokwasi bekhona indoda ethi zawukhupha isiqalekiso kuwena uJesu ekhona. If you don't have the Holy Spirit, wena usabela yonke into ethethwa ngumuntu omephambi kwakho, because usekuye, usengowazi. Awungoka Kristu wena ngowakhe. And I want to enjoy into yoba abantu baphelele kubo bangafiki kuYesu, because as long abantu bekubo bangabenzisa nantona abayithanda. Yakumenzise ntoni umuntu ofike kuKristu? Ngomuntu ofike kuKristu nikwi same level. Matthew 28 kasothandaza uthe hambani yokwenza abafundi. Sithi eBhayibhile abafundi bam. So kuthi ka beshumayela aba bevakalisa aba bathi babaguquke aba basesezantsi as long umoya ngcwele ngekabehleli. As long ungekabhaptizwa ngomoya ngcwele, lo ubekushumayezile ungasentla kuwe, then wena ithemba isakunkosikazi, ithemba lakho likuye. So wena usayelwa wena, usekwi Old Testament wena, kusekhona umuntu phakathi kwakho noJesu. Uyawuthukuze ube kwi same level, nobabini nidepende kuYesu. Nidepende kuYesu. Nobabini osunyayeziwe noshumayeleyo benyuke babe ngabafundi bakaYesu. Bobabini bakhale kuYesu. Bobabini nibe kwi same level. Undincede ndikuncede. Kunamatheko athenge ngenxa yokungamtholi umoya wemadala. Sizalwa ekhona ephethe ivangeli ahlubuka kumoya ngcwele. Akakwazi ukuthi hayi kuthi ngoba kanalo igunya lokukhuza. Inkonzo iphele khona lamatheko. Azele kodwa namhlanje akakwazi unqanda because umoya oyingcwele. Glory to Jesus. Moya oyingcwele. Ungase sikhondleni ube ngumfundisi. Ngeke ukhuze. Uhlukene nomoya. Niyakuphiwa manje. Akuba umoya ngcwele fikile. Nitshone nengqinele eJerusalem. Ibe ngamaqina awo. Siyathandaza. Nawo njengabantu abaphendulile unikwa umoya oyingcwele. Ngoba akekho ongasurvive kulo mhlaba uThixo engamphanga umoya oyingcwele. Siyathandaza. Lencwadi kaIsaiah ifunde. Chapter 36 verse 26. Yenzi intando yakho Nkosi, izinikela kuwe manje. Nkosi yami. Oh
Nkosi yami. Yenza intando yakho Nkosi yami. Yenza intando yakho Nkosi yami. Yes, begin in chapter 26, verse 26 no 27. Boyicela uthunyelwe uba asilawule asenzise intando kaThixo. Boyicela uza negift yokulikhonza ibandla. Aphinde akupha amandla ekusweleni kwakho amandla. Umoyicela uza nesiqinisekiso sokuba uYesu ungenile kuwe ngaphakathi. Kuba lento yokusikiswa inesikhathi lapho ohlaselwa khona zizinto kube kade akekho. Kodwa abantu abonomoyicela baba nomuntu lokho sithi ndikhona. Kukho indawo abantu abafike behluleke kuzo. Xa unomoyicela uyanywela. Wele lapho ufela khona abantu wena uyaqitha. Babuza abantu bakwenzekile. Wenze njani? Uthi namandazi. Oh, Jesus. Kodwa niweni. Amen. Masehlukana nomoyicela. Ivangeli kaKristu liyasibhida, liyasehluka. Siyahluka kulo singaphakathi. Umoyicela uyakunqwanqwatha, uyapetha. Ubulala lento kuthiwa yi-pride emntwini. Uza nothando kuwe, uza noxolo, uza nejoy, useka kade umsindo, uba novuyo. Oh Nkosi Yesu, uba nokusoyisa, uba nokubeke, ulunge, uthembeke. Xa zingekho ezi zinto uba likholo lingathembekanga. I-fellowship, udlelwana. Uba nobudlelwane wena, uba ne-fellowship without le yamakholwa. Uba nobudlelwane noThixo ngaye umoya oyingcwele. Le yabazalwane i-fellowship uthunywa yile kaHoly Spirit. Umuntu noHoly Spirit ukhonza 24 hours, 7 days, 31 days. Amen. Umuntu nomoyicela kaDino ukhonza. Umoya Oyingcwele uglorifya uJesu kuwe. So xa unomoya Oyingcwele isalvation kuwe ayiqheleki. Uyamangaliswa, ukusindiswa day by day. Amen. Ngiyabona mose apha ku social media ukwabazalwane abaphucuka umoya Oyingcwele. Baleneke ibandla la ihlekisa because abantu there is abanaye. Nobo umamela ntoni uyenza toba ukhuluma abantu la abaze inkonzo zamakhaya abo. Abayitholanga isalvation. Bakhomende bathethe izinto ezinamasikizi ezitshoyo ukuthi kimi zi-strangers ngabantu abathunyelwe ukuqekela phansi ibandla likaKristu. Abantu abonomoya Oyingcwele bayanqandwa,
abathethi noba yintoni. Amen. Jesus. When you have the Holy Spirit, kukhona into ekhuluma nawe. Amen. Umuntu ongena moyeni ufana negqirha elalisiwe ligula kugobela walinyanga wehluleka sisifo wabe sesithi uyathwasa engenawo umoya wethwaso wamfaka insimbi wamfaka udaka wamnxibisa into zobungoma engena moya wobungoma ayibasa umlilo egida amanye amagqirha emlilo nanomoya wobungoma yena uyatsha umlilo yabulaleka amanye ayasina nje emlilweni esiniswa ngumoya wobungoma obangeniwe yena kangenwanga wenziwe yena uthaliwe wenziwe ngugobela kwathi usisangoma engenaso uma bexhumana nabafileyo aba nomoya wabafileyo bayakwazi ukuya kwelabafileyo akayiye yabona xa wena moya wena ukhuluma ngezulu ongakwazi ukuya kulo ukhuluma noNkulunkulu wena ongazange ukudibane naye awunanto manje usithi wathetha naye uNkulunkulu zange athethe naye uNkulunkulu and uyayazi nawe wena nto umazi uNkulunkulu because sihlangana nabasezulwini ngomoya wasezulwini Amen. sikhuluma noNkulunkulu hayi ngomoya wethu sinika umoya usinika umoya wakhe yeke simlulamela uThixo singazibamba for 2 hours sizibambe lo gama iqhawisithu sigide ngathi singamakholwa ayiphumi inkosi uyaphunyuka kuwe uvela uba ubuzibambile kaloko yabona kazi impilo kwemntaba ukhohleleke uhlomyo sifaka into yasesulwini uNkulunkulu selimotha ngomoya wakhe singathandaza wehlele umoya kaNkulunkulu umoya kaNkulunkulu ungekadibani nomoya wesonto udibane nomoya kaNkulunkulu funa nkosikazi nefesi ngifuna ukuthandaza ngo moya kaNkulunkulu Ndiyakunika inhliziyo entsha. uzonikwa ke lo moya kufuneka inhliziyo ibe ntsha Ndiniphe nomoya Mamela awunikwa ingekathinthi inhliziyo funeka ibe ntsha unika inhliziyo entsha ndiniphe umoya omtsha ngoba inhliziyo ngeke ibe ntsha umoya wemdala ngeke futhi ube nenhliziyo endala kodwa ube nomoya omtsha before uNkulunkulu agalela umoya wakhe funeka enze operation funeka ungene theater funeka ingene kwigumbi lokuqandwa for theater ube sawuqandwa kube khona inhliziyo ekhutshwayo ibe becaleni kufakwe enye bonke abantu abaqandiweyo bayabonakala ke bevele theater abaqandiweyo bakhona abantu abangena theater afike ugqirha abakopole abajike sebeze theater wathi phinda izophinda uye mntaka baba abo bantu baphuma bezihambela kodwa othe ugqirha xa ifike theater wayibona lento bezoyicandelwa uhlatywe naliti alaliswe aqandwe abekwe ecaleni lebifakwe lebifakwa ayiphuma akahambi ngenyawo uphuma esiyambela ethule engathethi engumuntu ongekabhabhami ayofaka ewodini akazazi nokufike nini kule wodi umuntu meza
ngizawunika umoya ingcwele mama umlotshwa ufakwe theater kukhutshwe inhliziyo ekhohlakeleyo inhliziyo lelityenga livayiliswe likaThixo likhutshwe funda nkosikazi ukhutshwe ibekwe ecaleni nomoya omdala ukhutshwe ufake umoya omtsha ndiyakunika inhliziyo entsha ndiniphe nomoya omtsha ndiniphe nomoya omtsha ndiyakuyikhupha kunenhliziyo eqaqatheke kwelitye inhliziyo nentobeko inhliziyo nentobeko ndiyakufaka umoya wam ngitsho ngoku ndifaka umoya wam itsho nilulamele imimiselo yam imake nditsho nilulamele imimiselo yam niyigcina ngonananelo imithetho ndigcine yam isikhosi esidala sithi ndinenze ngoba uThixo ngomoya ingcwele ufuna ukusenza xa ingekho umoya ingcwele akazi uba makabambe phi ndinenze ifunde nkosikazi levesi ndinenze ndiyakufaka umoya wam ndiyafaka umoya wam kuwe itsho nilulamele imimiselo nina nitsho nilulamele umoya oyingcwele wenza sihambe senzele ifuba Jesus. Glory to Jesus. lapho bayimnatshele sizababeka izandla ngoku abaphendukile baza kwehlelwa umoya ngoku Amen. Thank you, Jesus. funa isikhosi esidala nkosikazi mani ndifuna le ndawo ithi ndinenze ake sithi izandla zethu udinga umoya oyingcwele alikho ibandla elingcono kunelinye futhi alikho elingeke lingabulali ngoba inkonzo nganye isebenzela amakamentayo inkonzo nganye isebenzela ukugcwala kwayo inkonzo nganye inkonzo nganye inkonzo nganye yanqanda ithi ungayiphaya ufunda lo isifundo inkonzo ithi ungayipha sabona umoya oyingcwele umva umuntu osilisiweyo ungamazi dibana naye nje athi umoya oyingcwele awuphinde umjonge lo muntu umqwalasele kube khona into esuka kulo muntu ekonekta nento lapha Amen. awumthandi ngokumazi thanda ngenxa yento engaphakathi kodwa xa ungena moya oyingcwele bandibana le ndoda edolobheni andiyazi le ndoda kodwa xa inomoya oyingcwele nam ndinomoya oyingcwele ndiyayiva sibulisane sivuyelane ngomoya hayi ngokwecala moya wenza ngcwele amakhono wenza ngcwele amakhono wenza ngcwele amakhono umoya oyingcwele moya oyingcwele kumqhuba walapha ekhaya owenza into yoba sifane ngawo Amen. singahlabani si-understanda nje sifuna singaminalwana singenzelelani singaklasani ungabonakala ofundile nongafundanga sifane Holy Spirit uyadibanisa uza nencasa yenkonzo Amen. ngoba sesigidile siyadina siphume singenancasa sesigidile ikeyboard isenza sibe mandi kodwa ayihlali lento yekeyboard Oh, Jesus. ayihlali mani inkonzo eliyikhonza ngekeyboard kodwa umoya ungekho imandi ngone sagida xa seyiphuma nithule iphelile Jesus. ayikho Oh, into elikusasa manje yokhonza
Yona le nto funeka uba xa kukhonza kubala iintsuku ezithile bathini abantu ukhonza Oh, because xa sikhonzile asiphinde sibe khona into ethi masiphinde siye kodwa xa umoya ingcwele sikhonziswa nguye hey akuhlaleki nakusasa ndiya nasemsebenzini libetha kathi ixesha lenkonzo asikhonza naye sinaye sikuye siyakhumbula uthe sebenza athi umntu ubetha nini intsimbi yesihlanu sendifuna ukuya emthandazweni ndikhumbula abazalwane sowufika ekhaya ndikhumbula abazalwane kukhona into ethi kalihlangene. Oh my God, the fellowship with the Holy Spirit is not a fellowship. I-fellowship engenamoya ingcwele ibalilize sibangathi sikhonzile kanti asikhonza xa ingekho noshumayelayo akho nto ezanayo xa ingekho nohlabelelayo le nto ayikulayo ayifike emoyeni wethu moya uyidwala moya uyidwala uphole inkonzo ayifake emoyeni wethu ukuze xa sikhonza ingabi yomizimba likhonzayo ibe ngumoya moya uyidwala wakhonzisa ibandla ora basandala bakasata kuri makasata labaka moya uyidwala uyana esibanjwa naye nguNkulunkulu dinenze Sanesemakhaya dinenze umuntu onomoyidwala akaphume enkonzweni ayivale inkonzo kuye dinenze yadani le nto madoda nindeke phaya dinenze ukhona owenzayo ukhona osenziwa ngaye ukhona ukhona nalapha endlini ukhona nalapha endlini ukhona nalapha phakathi kwethu ukhona onaniweyo uJesu uthi makaze kuye asele akasimeke nyawo sonke yini thixo wami yini sibanake yini uNkulunkulu wethu aphilile yini Jehova wamabandla yini moya wasezulwini yini Nkosi yini Mdali yini sonini nanini vala amehlo wakho phambi kweNkosi cela befundise size ngapha sothandazela abantu bakaNkulunkulu akuphakamise izandla zakho siyathandaza cela laba ababheke emlanjeni kuqala bona bese lapha ngaphambili bonke abantu abaye emlanjeni bakhe bese ngaphambili kuqale bona selula izandla sonke siyamdinga yena akadingwa ngabaqha siyamdinga nathi phakamisa izandla zakho vala amehlo wakho ibe ngulowelula izandla zakhe zosibini avula inhliziyo yakhe nawe ungamthola nawe angakuphatha nawe angehla phezu kwakho moya wenyaniso phakamisa izandla zakho kuvula umlomo uthandaze kule ndawo kuyovula umlomo wakho uthandaze ngegama lenkosi uYesu. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Unalabasandalabakasata
Rikatala makasanda labaka. Ula makasanda labaka. Anakonje nawe. Oh, Baba Sabo. Thank you,